Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Hanek sngi ka arpulai terik urempang ka Khasi Students Union ke siu sengkemi badai kmi ekatnat Pule puthi ne ka education cell kala lej bani Kynduh joint director ka Meghalaya Board of School Education uba M Marbanyang bani keren Halor ki katu kat ni ki lenong jong ka kon social science class 9 bala penmi ban Pule ki khna school hakani ka samoy habe keren bagi nong thok khubor hadin ke jingelang usamla ready on stone nongrum ubabat ekakam secretary jukatnat education sengkemi ule thu banakaliang joint director la kubur bakala don ke jing bakala ketika kon hendai ban pensange kala syutom nomor ki babun ki khna kila long school bat kularu banakaliang ka office jong u kan pha pet benya biang ye kita ki jing bakala ji Kynduh jingi te nakaliang ka Mbose ka padang ni ba kirang kita ki jing bakala bat bikin tersengi ka kot te mi jong ba kun maksud marba ka school kila long te kan semjingi ikna tamagi la penpau sai khmat jingi ba ki sepak ka korigandam ban pha krek biang ye ka unit ban nakaliang sengi ong mimde bingin review tangi ka unit nda ya borok ko ka marba terus bejilap jingi wantu tang ka jing tho sai spangka dai beri kasi jingi ru kamlong ka basai kin dia ru bat gidur ki dar ki kombu ru komi ru ki ong kasi traditional weapon sali ki wat kimde ki jar tre ki bepan kam kasi kan nakaliang jingi long rong information bi ban ai ki pai ba ye bro we so jing Pule ta ong ba kamde ba tangi khna Pule ki ba style ki ton de bro ki nong Pule wat kirang ba beri ki ru ki don ni ka jikta ba i ba tho spangka ja beri jingi tho ya komde dan nakaliang jong ka Mbose kala percaya ngom sekat ini ki review ba khat minta sini sau beje ki spa review ki sai clarification siapa apa digi publisher ki editor tu ngi digi beri panabar khat nakaliang tingi ngila pan pausai kata nakaliang ka Mbose ka ai ka jubab pingi ba por bi kitap ni ka expression of interest nagi nong tho khat kasi jingi khamdunai ban mi sakamat ban approach bedi ben ki tho ibar ngani history bun ki nong tho idang dei pa kitang tho itang sepang kasi yang nakaliang jingi sa wa jing tip bedi ba kani ka expression of interest or bi kitap malai kasi jingi kidan ni kan mana nakaliang jingi ngi labu ka jing apa kidi ban approach kum ni bun ki kena kasi jingi bela research bela dep ka doctorate bela dep ka PhD ni kwa ba ki review maki man maki ki Pule sepang jingi ki kamtip ni maki ga jing tho tu apa tek tu pi ka tho sai pau ba tinggal negatif impact baik ki borok ki kasi jingi school responsibility jing makla tu ni te ngi terus sai pada cakap Mbose mereka orang bagi dan lagi review ngi kok tip lagi review kan orang komen pakai kod kita adu bagi ada publish memtang i ke jing makla masa bikin publish tu dan ga review komiti mo gi page ni review ngi kok tip mana kita bahkan orang komen tidak cermat